Atongoria makia magia kanu egembe matongoretwe ni mukaririgiti Erastus Mururu mameneretie mutongoria wa kiama kia no Peumpuru Abori kumania na miario yawe ati Rais Ruto abatiria thungirie ruku ruria ruri boga gatagati ka Gavana Kawira Mwangaza na munini wawe Mutuma Ntwithingia makiugaga o ni untu munini muno urio batirie kuthirwa ni njuri ncheki marigwa Rais abatirie kureta uthina mbere indi tukuthungira nduanita ino namo atithia ma boda kumanteresia egembe ni maugite makathi na mbere kuvinyeria ati Gavana Kawira Mwangaza arombe munini wawe urekeri na mubegitio gia gitikiria ekaririte Marion Karugi gataririe ino Nyankia mambakano batongeretwe ni mukarite wa kaunti ya Meru Erastus Mururu baraba sumirite kumeneria mubungi wa Tigani ya East Mporo Abori nonto bakuromba mukathe wa Nthiguru William Samoei Ruto watanithia Gavana Kawira Mwangaza na munini wawe Mutuma Ntwithingia kuumania na ndoera itete na mbere kuata mwanki atiko bakiuria athikirira batongeria babo bele ne basieke kuraya no tongeria bo na batutire kiama ya kano bora tukenda kwira muno Mporo manto na ya kuwa president ya watanithie Kawira Mwangaza na tongeria baraba kuitia tena nabo ndani ya Meru County itokuwa na president na birutumura bobo yani ya Meru no ntoka ga Meru ikando peti nikando ka tenders asiasi bakwenda tenders kithia na yimbi bakwenda tenders ya kuma county government Mporo naro ile tenders kiri county government ibakwenda na mabandiko kuo ibakwenda manto mengi kabikulita Kawira ngweneke nikenda bamwe bara bakomba kurometekia 2027 baroma yonto bakaburi murungi nondo na baretete Meru ya kuritiwe 2027 na ndo imwe itikomereti weti ya mtu ya president ya Meru ndo akanto pete beto ba Meru ibarakana na ntato siasa sio sia kuingilia deputy gavana sekungilia ngabana angandiputa atekubwa angangabana atekubwa story yonse babati umeka nthe andibae saba Mutuma babati kulia kando andibae saba Kawira bakaria kando no ntere Kawira mamira thwania Mutuma babati kuoya ute muntu etere oria mboya Mutuma re Mutuma yora ndiputa ngabana ute muntu etera muria kethanka bwa ndiputa ngabana hapana Mporo Abori onimbishe thine ku narere therere imwana ku kepempe arero kwa ete ni othurire na mwekoro ku kayuyu nendra wete na Kawira arare omwa no ntombi icio yeku Mporo Abori yari ya family yeku na kwa ya watenda Kawira noe na iye sharia atenda kwe kuthitangwa thirikari no ararea nara kinyamba kuromba kuruba njuri nseke na tongeria bari weta kuatanithia beliba ni kenda kaunti ya Meru itana mbere antobara twenda atongeria barba heshima twenda ba karanthi na Kawira Mwangaza tuwe na deputy okay ni muntu ya Lawi Matthew muntu ya Muthaura end of the head of civil service orally previously the head of civil service Meru ya ntaba ngi muno akorba njuri ncheka bamba gwingilia kidogo in a small way lakini asiasa babange myaba ina political interest chio no atimba kwethera bai partisan kiri kuintervene kiri manto ya onto ngabana na deputy we nonto omuntu ana interest chawe musiasa ongena chawe nongena chawe lakini abutungura onto Muthaura the former head of civil service kana antu ya Joseph Muturia barabari assistant ministers ni baiche mantu amera na bai no swevu kisiasa kana muntu injection kaloyo bangi naone akuroba ombo karande batatu andwera yondere Meru nonto akuroba ibithikira na tradition yetu ya Meru ituthikira akuru sana kaitene okau na bwatongere boda kumanteresia mawa ne basumirite kuthetera munini wa Gavana Mutuma Ntwithingia bakiuria atongeria bangi bayembe ne baitoria kuthetera mwana uo bamwametho akithiraswa ugia wana Mutuma na thoki atane deputy Gavana oku tie kwa kunya batwe twagwera kurasia tono twa Mutuma kwali ya Meru county wangara kuterekari sauti kwela mambo ito kwirania nonto bishop ongi reverend na bishop ambere kotatare baatu kali yantu baatu kega baatu atalania embere wanta na tugelia ekoro bararongo mitengoro bakego yanto bochio baronga mabauga bakubanga manto jao muntu rabona ikawira leo ndenda kuoria antu ekoro bakego ibo bararonga miteno nto turabona oga bationa Mutuma penda Mutuma batethia ta Mutuma engirwe utongeria ne atura gukarira gite akaumogoro akana kwenda abo muona na nderiko koja ire ibo bureto muona
kana bo muri nyana ita ne ata itangoge ugate mwakoro boge agagwita kuona mutuma mbo menye mutetherio kawira no ria aro era wa akathithie ni weta akuthithia kwa antu banyambe nereke ni kuira marabwingwa wira marabokionaga mwana wenu ainyereka kwaga maendeleo bokera wa ibogwonka ende bonkete bangana mwana onka futuka pengine no ronkera waria TV ne au igoro batu toronka so ekoro menyere ni rakani kui gutumira manto mbaya botiethe abo kwaria no to bachiringi nkai na mutuma tisenda gothoma gati be kuetureki atena mbese isa gongo no to ministry ya misiusete no ofisine na weto ofisine na ngosi ofisi na atongere beto bembe excessive na nyawaziri kuma tigani ya iti mwanga tigani ya iti mwanga gembe not to na atongere beto nenkuregera atongere beto uteronga ma mwana wetu embe ageru mwa tugoromba burungame bumuthetere nkiripotera Wero TV kuuma Mawe Gembe South mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa.